kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kita am daytoy Jeric lakay. Ay nawaw, anya man hindi tabakay. House and lot. Ilakla ko ni kasinsin mo Narlene. Ay nawaw, nakangingi naman. Mabalin ka no ahulugan lakay. Isupay kiti day ta paggastusan ta. Gan may sa, iti adayupay mo't alugar. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agpasyar tayo ijay lakay. Anya? Mayat ti maadan iti vacation house ijay Baguio City anya. Pagpanunutan taman pa yan yung bagbakay. Ang mga numaibus mo ti savings ta. Sabay 2 million mo't gayam ti gatad na. Kurang ti kwarta ta bakal. Hulugan nga rod lakay. Binulan nga agbayad ta. Kas na ko nakita yun. Pagpanunutan ta pa yan yung bag. Nang runak dakkel agatad ti kasapulan. Panagkunayo nanang. Okay laang ka din no gumatang kami iti house and lot ijay Baguio City? Ay nawaw, an-anwan nyo ti house and lot aya, kat adamat balayaw matay tanakaw. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agbakasyon tayo ijay. Saanen masapol nga ag-hotel tayo. Gastos mutla ang tikas jay. Adda budget yo aya. Adda nanang, ngampang down payment laang Hulugan magkidi ti house and lot nakitak nanang. Asinaw ti mangilaklakaw. Ni Narlene nanang, ti kasinsin ni Jeric. Adda gayam dagada ijay. Kukwa ka no ti gayim nanang, tultulungan na laang amangila ko. At least amamuyaw. No bilang mantaad da parikot, nalakalaang amapan kayo iti ayanda. Wa nanang, narigat nga agpayso ti agtalak iti sa bali a tao, taadumat ti scammer. Mapanak iti ayanda kasinsin mo Narlene inton madamdam malakay. Pagsaritaan mi ti maipapan iti house and lot agatangan ta. Sige laang bakit? Sumurutak ko ma. Ngamadamag ngamin trabaho kita. Siya kun ti makisarita ken kwa na lakay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mi. O sige, tawaram ni patawar na bakit? Wen lakay. Agtugaw ang arug tamangan tapay. Aggidantan arumwarin doon madamdama. Ag-tricycle lakay. Ay nawaw, at damat ti motor. No itulod nak iti ayan ti kasinsin mo, ang mga numaladaw ka iti trabaho. Sige, ataging ka day tabakay. Ag-tricycle laklatan, tapno saan ka amataktak. Agtugaw ka nga rutan, tamamigatan. Dayta ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Kitaam ti picture kan video. Kompleto dayta. Magustuak launay Narlene. Ay nawaw, gatangan nyo kit dingaminin. Sayang dayta. Mabalin ang makita iti personal. Mabalin mat. Ngam no agawit ti gayim ko adapay ngamin ije Manila. Itiks nakto nga rod kaano nga agsubli iti Baguio. Ngam adda reservation fee na. Manungay. 20,000 laeng. Isublit to nung gatangan nyo ti house and lot nga ilakla ko mi. Kasta ka day. Refundable mat kit di. Wano saan? Mabalin nga ikisay tayo iti bayadan nyo. Sakbay nga ited ko ti reservation fee. Kaya't kula amaamuan no apeng ilakla ko dati balay. Ilakla ko na taag-migrate da ngaminan ijay Canada. Kasta aya. Mabalin ang maala ti contact number na. Saan? Siya kun ti makaam mo makisarita kan kwa na. Sige, bayadan mo ti reservation fee na. Saan min nga ilako iti sabali ti balay? Iti may bagat asawa ni Jeric akasinsin mo Narlene anak kaw. Nagsaritaan mi ti may papan iti house and lot, tatang. Nawaw, house and lot? Wen, tatang. Ti house and lot nga ilakla ko ti gayim ko. Ijay, Iti Baguio City. sino agayam mo ba't yung mga ilaklakop? Ay nawaw,
Basta adda, tatang. No ibagak, sigurado adi yung lamam mo. Kadi ka gungit anak ko. Nagsalsalog-sudak lang, may. Asino matisaan ama kaungat no kasta lang, tatang. Alaweng, basol kong. Agkalma ka lang, kati. Nagbayad ako iti 20,000, lakay. Ay nawa, paraan niya ti 20,000? Reservation fee ka no? Tapno saan da nga ilako iti sa bali. Kursunadak launay day a house and lot, lakay. Ngam saan mo pa yan nakita iti personal? Kasinsin mo ni Narlin, lakay. Imposible mat anulokwan data. Di nakadiintad ti contact number ti gayem na, nga akin kukuha iti house and lot? Saan, lakay? Iso kano ti makaamo ka data. Okay, parang sanda talukwan. Kas naibagak itay, kasinsin mo day lakay. Kaano nga rot amapan nyo kita ti house and lot? Urayan mi nga agsubli ti gayem na iji Bagyo. Adda kanupay ngamin iji Manila. Sumurutak to numapan kayo. Kasapulan lakay, tapno makita mo't iti personal ti house and lot agatangan ta. Hello, Narlene! Nakaawag ka mat? Nag-message ti gayim ko. Kat, No adda ka no ti 100,000 mo ditang. apay ti 100,000? Down payment ka no para iti house and lot. Ay nawaw, saan ko pa'y mat anakita ti house and lot na? Apay asingiran na kon? Kasapulan na ka no ngamin ti kwarta ita. Saan ka di pa'y nagsubli iji Bagyo? Saan pa eh? Ngam no awan kwartam dita, ilako na kanon iti sabali. Ay nawaw, nagbayad akmat tin iti reservation fee kang ka. Ibagbagak laeng ano anya ti bilin na. Asino ti pangisindak nga iti 100,000? Ay katsaklatan bank transfer. Saan mabalin nga isen ko iti gayem mo? Siya kun ti pangisendam, tasyak mo ti kasarsaritam. Di ka madanagan, ta saan kayo alukwan? O sige. Eh, dating pa-deliver mo dito yung balay, si Kadarlene. Ay nawaw, di yung makita ay tatang. Washing machine? Nakita yung malagayam. Aping agsaludsod kayo pa'y lang. Nangala, matitikorta ngayong gatang mo iti washing machine? Kwartak Anya ti panagkita yung kanya kaya tatang, awan makukwartak. Anya, Kasapulan tayo ti washing machine. Tapno sa anak amabannog, amangigilgil iti murong tayo. Iso aday ta, gimatang ako. Kumusta nga'y matit anak ko? Nakita yon ti house and lot agatangan yaw. Saan pa'y nga rod nanang? Ay nawaw, apay nga'y. Adda kanupay iji Manila ti gayem ni Narlene amang ilaklako iti house and lot na. Kano agdwa bulan ng tinapalabas sipod nagsarita kayo. Ay, dayta nga rod nanang. Awan mo ti kontak ko iti gayem na nga ibagbagana. Kastalat nga rodan. Or-orayam ti text ni Narlene kun ka. Kapilitan ananang. Jakmat amo ti turturungak ije Bagyo. Ay narigat ti kasta anak ko. Sapay nangirwar kamutin iti kwarta. 120,000 ti nairwar ko nanang. Bareng ag-text man ng ti kasinsin ti asawam. Nabayag launay ti 2 bulan anak ko. Uno saan, ibagam ken Jeric akasarita na ti kasinsin na. Nakaumay kamat kasinsin Jerry. Napatagtibakan ka kasinsin. Anya ti bagam aya? Kumusta ti house and lot agatangan mi kuma? Ay, day tangarod ti parikot kasinsin. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan? Saan ko pa'y anak kasarita ti gayem ko nga adda ije Manila? Iso ngamin ti mangilakla ko, kat nairanamat abisi matan. Nay, kasano ngayon day ta kasinsin? Urayan tayo lata ti text na kasinsin. Ay nawaw. 2 bulanan nga gururay kami. Di kay madanagan, takasaritak man ang tigayim ko. Asap atan eh. 2 bulanan nga gururay kami. nangala iti kwarta gasgastusem si Kadarlene. Ay nawaw, day tala akanayon ti saludsud yo tatang. Di kay kit di maragsakan, taadalat ta igatang tayo iti kanan tayo. Basta wak nga rudan. Na, Ang mga damit ti illegal nga aramidem dita. awan na, Sigurado ka kaday. Ang mga nagtatakaw kamutay. ni tatang mo. Sana, sa anak nagtatakaw. Mala, mangang kay kit din, numabisin kayo. Di kay sumana udita, ta nakaturog ti apo ko yung.
Isublim laangan ti kwartami Narlin. Ay nawaw, awan ti kwartayo kanyak. Busy launay matigayim mo nga ibagbagam. Tiyakon mauray. Adda nga rod ti kwartakan kwa na. No talaga ka, ited mo ti contact number ti gayem mo nga ibagbagam. Tasyak ti makisarita kang kuana. Saludsudog pa ano anya ti maibagana. Ay nawaw, kasla ka lamang lukluko Narlin. Manglukloko mat ni bagbagam. Makauray ka kading amin. Mano abulanan nga agururayak. Amum dayta. Anya nga rod ti itid ko kan ka, kat awan mat ti kwartayo kanyak. Sikati nang italakak iti dayi a kwarta. Tati ko nam kat sikati makisarita iti gayem mo. Nagtalakak kang ka. Pangaasim, tadi mo dadaulan dayta. Iskamor mo gayam dayi a kasinsin mo, Jeric. Ay nawa, anyat kaya't masawan matet bakay. Saan mat gayam a mailaklako ti house and lot nga impakita na kanyak? Anya? Day tati pudno lakay. Kasano ana mo am asan ang mailaklako ti house inlat bakit? Naamuak babaan iti gayem ko. Iso matlagayam ang nagado ti rason na. Ay na, nalabos ti kinaulbud day a kasinsin mo lakay. Mapanak man itayan datag sarita kami itinalapat. San ada tao ti luklukon da dya tao? Kasinsin mo pa'y nga raw. Isublim ti kortami, Narlin. Ha? Naglaing kang agaramin ti istorya. San mo't ka mamailaklako ti house inlak nga ilaklakom kada kami? Ni, nakadamagan nyo mat. Naduktalan ni bakit ko. Iso at di na ka maulbudan ita. Ha? Kasano nga rodon dayta? Isublim ti kortami tapno malpasan ti saritaan. Iskamar ka maggayam. Ay, awanin ti kwarta kanyak. Ay ka ti pamuspusa ma. Isublim ti kwarta no di mo kayat amay dimanda ka. Anya? Nagtalag kami kan ka. Ngam kastig iti ti maaramid mo kada kami. Ay, kuha kasinsin. Ikan na ko maiti pawayway. Awanin ti kwarta kanyak, tanagastos kun. Amumot, may saa ka single mom. Di mo irasun ti kinasingle mam mo. Tapno agaramid ka ti kalukwan. Anya ita, pangalaam nga ita 120,000. Ay, day tati parikot ko itatatang. Isublim ti kwartasan mo mitako kwa. Ramit ka. Awan nga rodon ti kwarta, tatang. Anya nga tanog mga klaangan. Inyo, di mo panggapin ti aglimbang. Taura sa din ti paglimlimbangam. Amo ti namarswa ti kalukwam. Kasgay mo ter aramidan ti daddo mga scammer. Agpanunot kay ti naimbag Narlin, anak ko. San aga po taglimbang ti solusyon dagiti daduma anak utang. Kat isumitan ti ramidan. Laglagi pa yung nga dati anak mo. Ay, anyan ti kastoy amapaspasamak, tatang. Di mo itarayan ti basol mo. Tas ikaw lang ti nagisagmak iti bageng. Kasinsin mo pa yung ni Jeric. Iskamar gayam dayi a Narlin nanang. Anya? Saan maggayam a mailaklako ti house and lot nga ilaklako na kada kami. Na, nagturo din amang ilako iti saan nabot ako kwa. Day tangarod nanang. Ayan nan ngay. Ada ije balayda. Amangan mat no itarayan na kayo. Amangan no aglemeng ita tanadoktalan nyo ti kalukwan na. Awan mo tanda duma a paglemengan na no bilang nanang. Kan adamot anak na. Bantayan nyo lata anak ko. Sa inyo nga amo ti taray ti panunot na. Naaramid nan tupay ti mangloko kada kayo. Kat kasinsin na pa'y nilakay mo. 20,000 pa lang ti maisublik ita matet. Ay nawaw. Apay a 20,000 laang. Iso lang ngamin tinadiskitar ko. Si kamot gayam, Narlin. Bayadak ti kwartayo a ginastos ko kasinsin. Ngam 20,000 lang ti maisublik ita. Ti 100,000 mingay. Inutak nga isubli no okay lang kada kayo. Mabalin mo eh. Ngamjak ka ti mabayagunay ah. Saan ko pa'y ngamin anak kumpleto? Umdas mat siguro ti innam abulan. Saan ko ama ikariday ta? Ngam aramidak ti kabaalak. Pasensya kayo manan na. Sana nasaya tinaramid mo kada kami. Amok day ta kasinsin. Mano arabi imot din asa anak katurturog. Makunkonsensya ak launay. Sapay lang ko mata mapakawanda kun. Saan ko nga itarayan ti utang ko kada kayo? Apekes na tilangam. Napuyat ka manay. Sa anak nga rod anak katurturog tatang.
Nagato ti pampanunuta. Daytan, singirin na kamutin ti konsensyam. Wen nga rod tatang. Ay, ipaawir ko manan ati apo ko yun. Wala, Agtrabaho akman tapno makabayad ako. nagturig kamit ngamin ng mga ramen di tikas jay. Nasulisog akla ang gapo iti kwarta tatang. Ngam saan kon nga ulitin. Yung baglangin na, tayong pabayad na lang ting kwartada king ka. Sanda ka nga indemanda. Naasyan dalakit di kanyak tatang. No sa bala tao tinangaramida mi tikas jay. Ang mga nusan lang 120,000 ti bayada mi ta. Wen nga rod tatang. Ay, nakabutbutang. Agserbi ko mga adalkin ka dahi tanak ko. No kaya't mo timadgan ni ti kwarta. Nagtrabaho ka. Di mo panunutan ti mangloko iti pada mo tao. Anak ko. Ay, nawaw! Awantal na ti panunot no linuluko ti aramid tayo. Isu adi tay kumaallilawan winulukwan ti pada tayo a tao. Taamangan no iti udi na kat bukod tayo matlaang a konsensya ti mangdusa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mapanak iti ayan ni bakla ita aryong lakay. Ay nawaw, di mo't imbagakin ka tulungan na kagsibog iti mula tayo. Ano sampay laang tagsibog asiksika? Napatagtilakad ko ita. Inyo taramidin mi jay Anya kumapay ngay. Agpili ak itigaw na para iti apo ko ta. Ay wen, kaano ti coronation da? Inton Martes, iso nga itapay lang kat agpili akon iti isuot ti apo ko ta. Masapul nga isaw ti kapipintasan inton madanon dayjay Arabay. At damit klase tapo ko ta. Kasano ang may padas na tigawn ngay? Kabisadok ti size ti apo ko ta lakay. Sige, pilyam tigawn asan unay anangina ti abang na. Hey, nalakalaang akasarsarita ni baklaan niya. Mabali na tawaran dagiti gaon nga ipapaabang na. Numalpas tilakad baw. Sumurot kantaw ni Jagardeng tatulungan na kiti trabaho. Naimbag nga aldaw yo, nananelya. Adda puto alako. Gumatang kayo man. Mano ti maysa, 5 pesos laang, nana. mangi-reserve ka nga rod iti 10 a pirasaw. Dagasakto inton madamdama. Mapanak pa'y iti ayan ni bakla. Anya ti aramidin nyo, ijay, nana? Ay, agpili ak iti gaon para iti apaw. Amumay, contestant ni Cheryl iti beauty pageant dito'y barangay tayaw. Ayun, inton Martisan ti coronation night da. Wan, masapul nga isaganaak. Iti kasta kat mga bakti apo kaw. Mala, agpatuloy akaw. I-reserve mo ti 10 apo to para kanyak, bilain. Okay, nana. Di yung liplipatan adagasan Adaak manan, Maribelen. Anya ti masapul mo, Marimelo Day. Agpatulong ako makan ka, Mare. Ay nawaw, agpatulong ka ko na, Mari. Uwan ko ma, sa anak ngamin ang makapili. Iti anya. Kita amday to, Mare. Tulungan na nga agpili, no anya agaw ti maibagay iti anak kong. Ni,
Nagpipintas mo dagita agaw, Mare. Dayta nga rod, Mare. Nagpipintas iso asa anak ang makapili. Panagkunak, kat daytoy agaw, ti maibagay kini Anale, Mare. Agpada kayo kanlakay ko, Mare. Daytamot lang ti pinili na. Daytan ti iavil mo, Mare. Sigurado ang maibagay launay kan kuha na ti kasta kulay. Okay, Mare. Daytoy nga ruden ti abanga. Agpalas kan ariyong lakay. Apay ka day. Nalipatam ka day nga itati coronation night. Ha? Ay, Wayne. Mapantayaw, tapno mabuya tayo ti apu ko ta. Diyan nga oras nga agrugiti program. Alas 6 ka na. Eh, no. Nasa papay magayang bakit? Nasa papay ngam agsaga na kalatan. Amukan aryaw, nakabumbuntog ka nga kutkutikan. Excited ka launay, mas. Ay kato na, excited ang mga bakti apo ko ta. Dipindilat ta. No para kanya, ti apo ko ta ti kapipintasan ka na kwadalakay. Saan ang mailibak dayta? Gimatak iti popcorn akanan ta, Mare Melody. Mare, mangmangagnak ka day. Ay nawaw, nagsubli ka mat gayaman, Mare Belen. Gimatangak lang iti popcorn, Mare. Kasla na unag ti pampanunutom mo. Ay, ang nervyusak nga rod, Mare. Anya ko na. Ag nervyusak para iti anak ko, Mare. Ag nervyos ka kat saan mat asikat ti makikuntis, Mare. Kasanono saan ang mga bakti anak ko, Mare. Mga bakman kan saan. Tinapatag kat inaramid na ti kabanglan na. Kan napadasan na, Mare. Ngam no siya amangkit kita. Adanam nama ang mga bakti anak mo, Mare. Adalaban ni Anale. Ngatan. Wen, Mare. Nalaing kan napintas mo ni Anale. Bagay na ti agbalin a beauty queen. Maasarak mo't kadagijay at judges. Apay ba day? Una, taapay aday jay nga analipay lang tinangabak. Ha? Napintas ay aday jay. Napintas mait bakit? Nalaing pa ya. Oo, adayo anapimpintas kan nalalaing ti apo ko ta aryong. Tunay kan bakit? Irespeto tayo, ti desisyon ti judge. Oo, duling sa mo dagijay. Yeah. Di da mo ti agpilay. Dito ti jacket king ka bakit? Di mo maaklon no maabak ti apong. Una, tain sa ganaan mi daytoy a pageant lakay. Sa ita, dayjay nga analay tinangaba. Oo, sa urmot ah. First runner-up magkapo ko ta. Arig na nangabak bitlang. Una, ngam saan nga isaw ti mangisuot iti dayjay a korona. Maturog ka kay din. Puyat kun banog mula dayta. Anya tigatangan nyo, Nana Nelia. Sa anak agumatang bilain. Ay nawaw. No saan kayo agumatang? Anya nga ruti gagarayo, Nana. At dala kayat ko asaludsodan kan ka. Ibagayon, no anya. Asinaw tinapimpintas. Tiapo kuno dayjay nga analay. Ah? No para kan ka. Asinaw tinapimpintas ka dakwada. Agpada damot anapintas, Nana. May salaang atipilyong. Awan ti pilyak, Nana. Kas na kunak itayan. Agpada daan na pintas. Saan ang mabalin nga ikumparayo? Ta saan mo't nga agpada ti kinapintas da? Napimpintas latamot ati apo. Anya? Iso amas daawak launay. No apay aday jay nga analay tinangabak. Ha? Duling dagijay at judges. Ti kayat mo ka di asawon. Nalalaing ka ngam dagiti judges, Nana? Di da mga minamaw ti agpilay. Apay akong conformity ipupos mo si kanila. Apay manan. Impos mo may tiladawan ni Anal kintapo ko ta. Una, tapno makita tano asino tinapimpintas ka dakwada adwa. Eh nawa, masapul ka ding aramidem ti kasta. Duling dagiti judges ko nang paitipos mo. Di mo man ngamin pakibibyangan dagiti ipupus ko si Karyaw. Ar-aramidak daytoy para iti apo ko ta. No saan ati apo ta tinangaba? Aklunin tayo.
San met ngamin akanayong kit iso ti mga ba? Ay basta, ilaban ko ti aputa. Diyak ang muking ka, Nelia. Impos na pa ilang tirupa ni Anali. Nakitak day jay mare. Ay, marurudak man iti dayja. Bakit, Mare? Nagturod nga rod. Inayon na pa'y dagiti judges. Duling da kano. Agar aramid dayja anana Nelia. Ag-commentak ko ma. Ngam naka-off comment mat mare. Nagadupay mat nga rod ti impos na. Naimbag kumaano di na inraman ti anak ko. Di na maaklaw nga inabak ti anak mo ti apo ko na mare. Saan anasaya at ti kasdi nga ipakpakita na, Mare? Kasarita mare. Ibagam ano ada parikot na kat dagiti masaknan ti pangibagaan na. Di na iraman ti anak mo. Tanya ti amo jay ubingay. Diyak magustuhan ti kasdi nga ipopos yun, Nana Nelia. Apay, nakitam ka day ang napimpintas ti apok ngam ti anak mo, ah? Ay nawaw, apay akasta kayo aya. Awan dakas ngar aramidan ti anak ko kada kayo, Nana. Saan adiserveng ti anak mo ang mga ba? Di kay agsao akasta. Amok nga inaramid ti anak ko ti kabailan na, iso ana nga bak. Ado mati sakripisyo na para iti dayja a pageant, Nana. Orayan niya pa'y ti bagbagham. Napimpintas latta ti apok ngam ti anak mo. No adda reklamo yu iti resulta ti kompetisyon. Kasarita yu dagiti masaknan. Saan ada kami nga agi na tiguraan nyo. Ta saan mat ada kami ti nagdesisyon. Kita ang ngamin tiladawan da. Adayumot ang napimpintas ni Cheryl nga apok. Makita mag. No kasta ti kunayo, saan ko akontraan. Ti kanyak laang, kat ikatin nyo tiladawan ti anak ko iti dayjay apos nyo. Nagtangkin met ngamin ti ulom nila. Apay aya, kat Facebook ko mo day chay. Apay nga isuda ti masuraw. Win tainraman mo met nga rod ti anak ti sa balay. Di mo ka di maawatan dayta. Masapol nga i-post ko, tapno makita dagiti tattao apod naw ti ibagbagat. Amas deserving ti aputa. Nawa. Di ka mabutang. Anya ti pagbut ngay. Di ka mabutang ama idimandaya. Oray anya pa iti bagbagayaw. Saan ko nga i-delete dahil a-post aryaw. Makamo ka. Aging tuturid ka man ako na akong. Kunakman no kinasaritam ni Nana Nelia, Mari Melody. Idi pa'y napalabas ng aldaw, Mare. Ay nawaw, nakasaritam magayam. Apay adi na pala indilit tipos na ngay. Jakman amuken ko na, Mare. Nagturod mo't amang ipos iti kasjay. Natangsit mo't ngamin nga agsasao, Mare. Ay, una yun. Bakbakutan akasta ti ugali na. Mas daawak nga rod, Mare. Imbis nga agbalin a modelo iti apo ko na, saan? Taisupay ki di ti agar aramid iti pag-aapaan nyo. Iso ti numero 1 nga agrikreklamo iti resulta ti pageant. Kasaritak tuman ni Kagawad Fortune may papan iti dayto abanag. Aywon, nasaysaya at pay mare. No saan ang maala iti nasaya at asaritaan, agpatulong kalaangan kadagiti masaknan. Agpatulong akman kada kayo, Kagawad. Anya ti may tulong ko. Kastoy ngamin, Kagawad. Adda agrek-reklamo iti resulta ti pageant. Ay nawa. Asino man? Ni Nana Nelia, saan ka no a-deserving ti anak ko? Anya. No iso ti pinili dagiti judges. Kahit asawan day ta deserving ta anak mo. Adto'y ti post na, Kagawad. Duling kanupay dagiti judges. Kinasarita, ngam isumot tinatangsit. Naglukon day ja bakit? Imbes ngagbalin ana saya at a modelo iti apo na. Isupay kiti ti numero 1 a reklamadora. Sa anak ko mga agpulong kada kayo. Ngam ado ngamin ti post na. Agraman ti anak ko kat inraman na. Agsasarita tayon tuno sumangpet ni Kapitan. Saan ama iparbeng ti kastangar aramiden na? Agyaman ako na, Kagawad. Apay ngamin, adiyo idilit ti pusyo, Nana Nelia. Ay nawaw, apay ko mga i-delete ka. Wen tasaan anasaya at tikas di amapan nyo ipupost. Saan kayo nga ubing nana?
Amuyo ko mati umnong aramidin nyo. Oh, kasjenan. Iti anyaga po pa'y laang nga idilit ko. Naipos ko nga rudan. Ay, awan makangag kayo ken kapitan numalpas ti seminar na. Anya, Nakasarita ni Mari Melode kan kagawad Fortune, nana. Agsasarita kayo kano numalpas ti seminar ni kapitan. anya. Nagpabarangay mo gayam da dyan meloday. Isugayam nga indilit mo, tipos mo. Kung ano na turid ka, agin tuturid ka lang gayam. Na, tay soda pa'y lang ti kampiam. Kanya tinamnamaan, kanunungan ka. Kampiyan ka nga oray si katayan ti bigtot. Di ka masyan iti apumaya. Awan mo ti reklamo ti apo ko ta. Okay lang kinkwa nga oray first runner up line. Ay, saan nga okay kanyak ti kasjay? Diyak laki di maaklaw na first runner up lang ti apo ko ta. Data ti isurom, iti apam. Awan ano kasta ti kapanunutan. Imbes asuruam ni Cheryl, iti nasayaat. Si kakig di ti adu ti reklamo na. Kano asumangpet ni Kapitan Kagawad? Intun Lunes pa'y nana. Inreklamo na kanungamin ka, dadya ang melody. Gaputa saan ama iparbang tikas dyan nga ipupusyon, nana. Indilit kumatan Kagawad. Oray indilit mo, nalpasan nga imbabain mo ti ubing. Anya, Di kay nga min agbalin adarasodos, nana. ay sayang mo't ngaming ti kinapintas ti apaw. Dagiti judges ti nagdesisyon. Iso nga irespeto tayo latta ko ma. Nalaing kinapintas mo't laeng tinangabak, nana. Ayun na yan. Iti kasta nga edad yo. Agbalin kayo kumaana saya at amodelo iti apuyo ken iti sabali a tao, nana. Matuloy ka diti pa nagsasarita yu ita, Mare. Wan mare, ay isupay kit di apakataktakak. Ay won, indilit ni Nana Nilya tipos na, Mare. Mabuting lakit di dayjay mare. Nakaturturod ka mo idi. Agin tuturod siguro mare. Indilit na, idinaamuan na ti plano, Mare. Uray indilit na, agsasarita kami latta mare. Ay won ituloy mo latan ti mangireklamo ken kuana, tapno saan nga agruam. Bakbaketan akas jeti galad na. Ay nawaw. Anya timbagadakin kangay. Ay, nagado ti sermon dalakay. Imbagak mo't nga indilit ko ti impost ko. Anya nga ita. Ay, nakababain. Pinagtitinulungan dak ijay barangay hul itay. Simong ba't ka kumaa? Kasanaw kat adamo ni Kapitan. Kunak man no naturid ka. Aging tuturid ka lang gayam amang ipopos itikas dyan. Ay pangaasiman aryong. Nakangagak lang arudan ijay barangay hul. Nayunam manan. Magnakmam day ta. Sakbay nga agpos ka. Panunutom ti epekto na itipada matao. Indilit ko nga rudan. Ora indilit mo no adu tinakabasa. Nakababain. Tas ikaabak-bakitan pa ilaan tagreklamo. Santo pa yung agreklamo dya ubeng. Ay, dayta ka tijak kayat kan kalakay. Inton sumarunaw. Think before you click. Sa nakastapos ka dagiti bambanag awan kay sa iskanda. Kadagiti bambanag apang rugyan laang ti apa. Nawatam! Ay nawaw! No saan man anapasamak ti kayat tayo, saan tayo kumang agbalin anatangsit. Agbalin tayo kit di kuma anasaya at amodelo para itipada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Tagiti ubing bakay. Imunadan anaturog, Michael Lakay. Ne, nasapa pa imot bakit? Nanganda ka din. Ay nawaw, syempre pinakan ko idasakbay anaturog da, Lakay. Okay. Mangan kamutan, tamasapa ta maturog ita. Apa yung masapula masapa ta? Nalipatam ka diti kasar nga atendaran tayo inton bigat, Lakay. Intun bigatin da dya aya? Ay, iti sobra a kinagagat mo, nalipatam pa yun a kasar ti kasinsin mo inton bigat. Saan amabalin amala daw tayo, ta flower girl ti anak ta? Mga lagaro din. Tamasapa tayo ang maturog bakit? Mabiit lang tamangida sarak iti kanam. Siya akon bakit? Kabay lakmay. Daytoy ti isuot mo, Lakay. Daytuyan bakit? Ay nawaw, simple launay mat day ta abadom. Kay kaya't ko tikastoy, ta komportable ak bakit? Anya, Tapno basit mo lang ti ilabam ah? ang mga no panunutan dagiti kabagyam asaan ka nga as-asikasuan no kasta ti kawas mo amapan ijay. Ang mga no syakpay ti madaksan. Relax ka lang, bakit? Saan ang mapasamak daytan niya? Ammo mo dagiti kabagyak asipod pa idi kat simple a katao. Dagiti bisita ngay. Ay nawa, anya ko matibibiyang dagiti bisita bakit? Komportable ak ngamin no kastoy ti badaw. Nangruna pa ikat nagbara ti panawin. Okay, adakan ka dayta. Saan mo't ang mabalin nga ipilit ko ti kayat ko? Ta mga nuday tapay ti pagapaan ta. Ay nawaw, apay akas jay. Ti anya, filay. Kita am ti kawas da Michael kan Raquel. Agraman dagiti anak da, nanawela. Apay ti kawusda. Awa mo makitak ada kas iti insuot da. Kita am ni Raquel, nana. Nakapurpurma. Mayat ti kawas na kan nakabutspay. Agraman dagiti anak da. Nagpipintas ti bestida da. Ay nawaw, anya kumatidakas ijay. Ngam kita am ni Michael. Kita am ti kawas na. Nakasimsimple, nana. No isyumot ti kaya da, bye-bye antayo latta. Kat no nagalas akit kitaan, nana. Kasi ano kumaan nagalas? Saan mo't anarugit ti kaus ni Michael Nagalas takasla saan mo't nga inasikaso ni Raquel ti asawa na, nana. Si kaki di mo filay. Saan mo't siguro akasta ni Raquel? Nang runa ka makimismisa damay. Nakita yo ti kawas ni Michael ijay kasaran itay, tatang. Ay nawaw, apay ti kawas ni Michael Feli anak ka. Nakasimsimple. Anak ko maitano simple. Ay nawaw, di yun nadlaw aya, tatang. Idiritsom ngamin ang ibaganuan nyaman dayta. In short, kasla saan nga as-asikasuan ni Raquel ti asawa na. Bagi na lang samot ti as-asikasuan na. Unay kan anak ka. Apay bata pagpanunutam iti dakas ni Raquel. Wen tano siyak a makakitkita, nagalastikas jay, tatang. Wano? Adamot ten sa bali, alalaki na, iso akas jay. Narugit at talaga ti kapanunutam si Kafele. Amin ang makitam, kit ikamot na iti dakas aka ipapanan. Nay, si kamat gayam ti lumabas, Raquel. Ne, si kamat Feli. Mayat ta sapatos kan paldam Ha? Ay nawaw, ta sapatos kan paldam kunak, bagbagay mo. Kasla adda sa bali akayat mo asawa na. Awam magkiday, sa dino ti papanam aya. Agpasentro adala ilakad ko a papeles. Papeles lang gayam kat apay akas jay pay lang ti kawus na. Anyat ko nam? Ikwa, awan ti kayat ko asawan. Agpatuloy ka kitde, tapno di ka mataktak itilakad mo, Raquel. Kumusta ti papeles ngayon lakad mo, Raquel? Bakit? Nalpasan Lakay. Kamahuryanan na.
Nalpas mo't langin, bakit? Ayun gayam, adda ginatang ko para ken kalakay. Sapatos kan pantalon mo't dayta. Para ken kangarod. Ay nawa, mabalimpay mo ti sapatos ko. Kan adu mo ti pantalon ko. Amo mo't asimple lang ti kayat ko bakit? Tapno adda isuot mo makimisa tayo. Anya? Tapno di da ibaga abinaybayan ka. Asino tinang ibaga abinaybay anak? Tapag sasawak bakit? Awan mo't kit ngam saan tayo nga amo ti taray ti panunot dagiti tattao ang makakitkita kada tayo. Adamatin ka nakwada, bakit? Tinapatag, kat naragsak ti pamilya ta. Saan mo't nga itikawas ti pakakitaan, kay? Agrobot tayon, bakit? Ay nawaw, kasta ti kawas mo ang makimisa lakay. Uwan, bakit? Apay ka de. Ayan nga iti ginatang ko a pantalon kan sapatos mo. Jakpay kahit nga isuot ti ginatang mo, bakit? Iti anya aga po mo. Ni bakit mo? Mamin ano ka din ngay bakakin ka akong tinto akong itikas toy. Okay. No kasta ti kunam, saan ka apilitan? Ay na, agyaman ak bakit Dayjay laeng no adda makakita kada tayo. Kat pagpanunutan dak iti dakes. Di tayo latay day kaskaso bakit? Agbyag tayo itiwagas akayat tayo. Saan nga itiwagas akayat ti sabali a tao ang makakita kada tayo, bakit? Nay, saan kayo mo't nagkukuyog asang kapamilya, Michael? Nalibatak ngamin tiwalit ko. Iso ang nagsubliak di tabalay, tata. Kasta ka day. Uwan, tata. Into makimisa. Domingo ita, tata. Ijay laod mo't tipapanan mainton madamdama. Nasaya day, tata. Uwan, oray kasano ti kinabisay, kat saan tay aliplipatan ti makimisa. Uwan, tata. Agpatuloy ang haruday. Tapno saan kayo matla nga mataktak. Kas nakunayo itay, kat makimisa kayo mat ijalaod. Sa dino kanumanan ti papananda aya, tatang. Ay nawaw, sa ludsudong mutla amin ang si Kafelay. Saan mat siguro adakas no maamwak mo, tatang? Ay, saan alasaya at ti ugali akas taa? Makimisa dagijay, tatang? Una, makimisa damanay. Makimisa da, akas jay ti kawas ni Michael? Presentabli lang tabot ni Bado na. No kasta nga agkukuyog da, kat saan ang naibagay ti kawas na iti kawas ti pamilya na. Aglang-langakit di a driver, tatang. Unay mo ta driveran. Kat pudnumat, saan aya, tatang? Saan ati pamilya ni Michael, tayan ti parikaut, Felay. Kat, anyangay nga rod, tatang. Sika, tayan ti parikaut. Tila madmadlaw, kan pampanunutan mo't. Dakis pa'y ti rumrumwar itingiwat mo. Anyakan aya, Felay. Haddan samot kabit dayjay Arakel, nanawila. Kabit mo nga ibagbagam si Kafilay. Ay nawaw, apay di yung madlaw aya, nana. Una yan di kasta ka panunutam nakaw. Limabas damanen iti paraangan mi iti agsapa. Kahit Nakitak ti kawas ni Michael, nana. No kasta nga agkukuyog da asang kapamilya. Kasla family driver mo tan ni Michael. family driver mo't nga ibagbagam. Kat pudnumat, saan aya, nana? No kas jay ti panagbadbado akaya da. Anya kumatibibiyang tayo ngay. Ay, kat adda, nana. Concern si itisin tayo nga rudmat. Adda siguro pagpatpacharmingan da jay arakilan niya, nana. Hay, jak amo keng Kafilay. Jak amo no apay nga apiktado kalaunay. Wano, kursunadam ni Michael. Ay, nawaw. Saan, nana? Observant lang da tao. Isu amad-madlaw ko, nana. Anya ti ko na mga ibagam, Feli? Bantayam ni bakit mo, Michael? Ay nawa, apay ni bakit ko? Apay, awan madmadlaw mo. Awan mo, naragsak kami, mate. Di mo ibaga amay sakamat nga uto-uto. Noad dati kayat mo nga ibaga, idiritsyong kanya, tapno maawatak. No saan mo amadlaw? Saan kon aparikot dayta, Michael? Anya? Ti maibagakla ang king ka, paliiwam ni bakit mo. Anya?
Itay pa'y adi ka matagtagarila kay. Adda ka di parikot mo. Pampanunutag lang timbangan ni Feli, bakit? Ay nawaw. Anya timbagan ni Feli kan kaya. Paliiwam ni bakit mo kung nanakig di kanyak? Ha? Paliiwan na. Un ka no? Taapay ka nung aramidam tikas na. Hindi ka mo kong na bakit? Di na ba imbaga no apay? Naa, agar aramid day at tao. Hindi ka mawata no apay akas jetim bagbaga na kanyak. Ipagarup na siguro nga adadakas nga aramidak lakay. Aguray day ta babae. Kasaritak tuman. Anya ti parikot mo kanyak, Feli, ah? Parikot? Adda ayamat. Apayakas jay ti bagbagam kan lakay ko, ah? Ay nawaw, di ka maawatan, Raquel. Di ka man agin didiam mo. Dakas aya ti imbagak kenkwana. Saan mata? Paliiwam ni bakat mo kunaklaan mat. Apay ng apektado kalaunay no awam mat dakas ngar aramidam, ah? Anya ti kayat mo asawan itikas jay nga imbagam, ah? Awan mat. Sika no ikam iti dakas akay papanan, Raquel. Pangaasim ha? No awan na saya at nga ibagam, agulimag ka. Itikas tangar aramidam, makadadaal ka iti pamilya. Naimbaglaan tanasingpat ti asawa. Gayam yu day ja Feli, saan ka di nanawela? Wine, apay ka day. Amang ano adenis istorya na kada kayo may papan kanyak. Binagaan na kanungamin nila kay ko apaliiwan na. Ni Feli mo ngamin no maminsan. Gaputa simple nila kay mo kat ikan na itidagas akay papanan. Saan mo kanu nga asikaswan nila kay mo? Amangan kanaw no adalalake. Kun kasla driver kanu nila kay mo no kasta nga agkukuyog kayo. Imbaga na day tanana. Ah, ay kwa. Ay, lawan ka. Agsagana day jay Feli. Amom no anya ti pampanunutan day ja Feli lakay. Anya ka numot bakit? Adda ka no lalaki. Ay nako, kano? Saan laang aday ta? Baybayan ka kanupay. Ken aglang lang ka kano a driver no kasta nga agkukuyog tayo. Ah, Na, api ngagkatawa ka ngay. driver mo, ibagbaga na dyan, babae. Ay, makapaasar nga rod. Di na amo ti tang abon na. Ay, talaga mo nagiti manlaki biyang akalugaran. Ay, naku nampay lakay. Kaya't nansamot ti makangag. Anya ti kunam na nawela. Nakasaritam ni Raquel? Wine, Kat? Anya nga itinagsaritaan nyo? imbagak keng kwa na dagiti imbagbagam kanyak. Ay nawaw, apay ngay mat nana. Nailaw anak nga rod filay. Diyak kumakayat ti makibiyang ka. Ay unay kayo matan. Pasensya kan ah. Ay sus, sigurado nga rod akasarita nakto tanaamuan nan akas jetiin sawsawang ko may papan kadakwada. Agpasensya kalatad akong kwa na tap numalpasan ti saritaan. Hay, anyan tulangan nga iti panunutan na nana. Sigurado nga ibagana at akrutak. Saan ka di pa'y anapan iya balayaw? Saan pa'y nana? Ngam itapay laang kat madanagan akon. Indanon yun to matin sawsawang ko may papankenkwana. Lumabas Feli. Lumabas ka lang ah. Makimisa kami manen ita. Uray sika. Makimisa kami tapno malawlawagan ka. Tapno saan akom kumporme ti tangtang abam. Ay nawaw. Diyak ka mo nga isyo gayam amin kan ka. Apay nga ibagbagam abinaybay ak nila kay ko, ah? Tapno ibagak kan ka. Kasjay ti kayat na. Simple laang abado. Ha? Ay kwa. Tijak pa'y kayat. Apay nga isyo kan ka no napurmaak, ha? Ay kwa, saan mat? Saan mat ko nam ngam nagado ti bagbagam? Nilakay kun tupay, saan nga grek-reklamo? Si kantukit din, akalugaran milaang. O, di si kanti siya kon, nalaing ka nga garamid iti isyo. Agya kayo ka. Ay nawaw. Kasla naragsak kayo pa'y tatang.
Di si kamay tinakababain. Nangag dagiti karoba tayo timbagan ni Raquel. Naritok kamay tadi na oras. Ay, agulimag ka man, tatang. Tapalang mga mintang iwat mo, anak ko. Ay, sa anak nga agpabak, tatang. Di ka agbalin alatang set. Tanya tilaban mo kin Raquel. Adda, tatang. Tikin naman nakibiyang mula ang mati may panakil mo, anak ko. Ay, nawaw. Apay akas tamot din tibagbagayo, tatang. Pudno matibagbaga. Ay, nawaw. Agbalbaliw kang aminin. Saan nga amin abanag it pakibiyagam? No amo masan kamot nga apektadaw. Aguli magkalatan. No kasta, dayjay pay lang Arakel ti kanunungan niyo? Ang sagana kakidih ta makimisa ta. Tapno malawlawagan ta panunot mo. Narigat mo't no kalaban da ka ti amin akalugaran tayaw. Ang mga nudumteng ti ka nito akabilon da kan. Sa dino tinagapwam, filay. Ay, kwa, nana. Nakimisa kami. Usto ano nakimisa ka, tapno malawlawagan mo ti panunot mo. Ha? Mayat ti makimisa, ado ti maadal. Ay, nawaw. Kasla damot sa bali akayat yu asawan, nana. Awam mo kiday, ti kanyak laeng ket agbalbaliw tayon. Tanay, gumura ti pada tayo ataaw, no dakes ti rumrumwar itingiwat tayaw. Ay, nawaw! Saan kuma nga amin a makita tayo ket dilawan tayo? No saan tayo asigurado, nasaysaya at matlaang no agulimak tayo latan. Laglagipan tayo, at tinasaya at atao ket makita babaan itinasaya at kan naurnos apan nakisarita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, awanen lakay. Masapol ang matarimaan ti kalapaw ta. Tarimaanag to bakay. Tarimaanam kit di itan Narigat ti agri-prepare no matutudon. Un bakay. Numalpas ti trabaho kiti garden ta. Kasaritak ni Madam Linda. Apay ni Madam Linda. Ay nawaw. Ang nga kumapay ngay bakay. Ipakadakdag iti kawayan nga ramaten ta. Amumot ni Madam Linda ang agab-abang ta ditoy. Wen, amuna. Nga may mayatlatan na ipakada ta. Iti kastakit awan maibagana. At damot kit di puntum alakay. Narigat mait, agapot agab-abang ta ditoy, kit basta mga alat-alatan iti kawayan da. Kasaritam tungarod ni Madam Linda tapno ammo na ti plano ta. Sigurado nga umanugot dayjay lakay. Agkape ka pa, Dennis. Ay na, agyaman ak launay, madam. Anya nga mina, hindi ko nam nga ibagam. Ipakadak ko man iti kawayan iti dagayaw nga abangan may, madam. Apay dagiti kawayan. Mangala kami kuma iti iripirmi iti kalapaw may, madam. Ay nawaw, di talaga ayam. Agpakada kami, tanakababain mo't no basta mangala kami latan. Sige, mangala kayo lata. At damot kawayan iti asidag ti kalapaw yo. Mabalinday jay. Agyaman ak launay, madam. Awan anyaman na, Dennis. Paula bakal, imawag ti kapsat ko itay. Asino akapsat mo lakay? Ni Fidel.
Tangdanan data ka nung agmula bakal. Kaano ngay? Mangrugi tayo inton bigat. Talong aldaw ka no bakal. Mabalinlat tamat alakay. Awan pa'y mat maaramid iti garden ta, tawan pa'y mat na imula. Okay lang nga rukin ka bakal. Ay nawaw, wen alakay. Isupay mat ti itid na atang danta. Isupay ang maigatang iti bagas, tapno saan ang mautang amin akasapulan ta. Teksak nga rin di kapsat ka. Ibagak ngay manugot ka. Tapno saan nga agbirok iti sa bali at ang danan na. Wen sayang mat dayta. Agsagana ta nga rin bakal. Tama pantay ti anda inton bigat. Nayunam ti alayom abadom. Tatalong aldaw ta ijay. Tarimaan at tulad ta ti kalapaw no malpas taramidon tayo. Okay, ag-text up to no umayo line. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, gari? Ay nawaw, adang kamad gayam dita, Viola. Kasangsangpot ko laang. Nangag mo tinagsaritaan mi ti gayam ko? Agsaludsudak ka din no nangag ko. Ah, ay. Unak lagi, di nun nangag mo. Adda ka di ilimlimod mo. Ha? Ne, awan na. Ano ko matilimod ko yung gangay? Siguradom lang, gari. Ni bakit mo? At dalagang kinasarita kiti cellphone ko. Pagpampanunutan da ko ni tidakas. Una, tanudaddo linuluko mo ti aramid mo. Ayan tibunin ko bakit? Ay nawaw, kitaam di taa. Anya kalakit di matan, gari. Awan mo't nga ron iti nang idiswak iti kalman. Kat no nakitak iti kusina iti kalman. Ay, what? Ijay gayam tinang idiswak iti kalman. Oh, makitam dayta. Nalipatak lang, mat, bakit? Sa dino ti papanamaya. Di talang. Sa dino manen adita. Basta di taa. Ay tila papanam. Inton kuan addan to manen madamag ko akalukwam. Apa yung ngamin aligatibo taday ti panunot mo? Ay, bakit? Kanayon lang, nga ununaan da. Ununaan ka, tano adda aramidem akalukwan, mairaman ak tumanan. An-anom ti kawayan, lakay. Kawayan. Nakitak ti ado a kawayan a pinukan mo. An-anom dagi jay. San ko ako ko day bakit? Para kan pare rin ni day tinulungak laeng. Ay nawaw, kinasaritak ni Rene, kat si kakanumot tinangibaga apukanin nyo. Ay, kwa bakit? Di mo ibagang ilakong mandagi jayan. Aguli magkalang di ta bakit? Ay nagari aya, mangibabain ka. Di ka dinatagari. Isumot laeng ang mairanod ka no mailakok dagi jay. Kawayan mo aya dagi jay. At daya imbagak ako kwak dagi jay. Awan mo'y. Apay nga rod nga ilakom, kat saan mo mat ako kwa. Pagkwartaan nga ron bakit? Anya? Ni, apay ngay. Pinukandamat ti kawayan iti asidag ti kalapaw talakay. Sino mat nga ta tinaturad anang pukan? Kat impakadak mat dagita kawayan kan Madam Linda. Wen nga rod, manungaal daw laang nga awan ta dito'y kalapaw ta. Kastamot ti inaramid da. Kasaritak tuman ni Madam Linda. Kasaritak pa'y ni Marie Viola. Ang mga no isudakit di tinangpukan. Anunda ko mati kawayan. Kat kaano lang hindi tinarimaan da ti kalapaw da. Saan tay nga amo alakay? Nala, kasaritam tungaraw. Tapno amok ti bagakan Madam Linda. Wen, ibagam asaan tapay anangala iti kawayan. Amangan kiti no panunutan na adata tinangpukan kadagita. Sapay adu ti pinukan da. Day tangarod bakit? Ang mga numakita na pa'y asan anatarimaan ti kalapaw ta. Kat ibagana anagulbud ta. Uray saan ta pa'y anangala iti kawayan. Da kayo ka di tinangpukan iti kawayan iti asidag mi, Marie Viola? Nilakay ko, Mare Paula. Anya? Ay, jakman ammo kinigari, Mare. Awan mat ti Mariper dito'y kalapaw yo. Adda nang ilakwan na, ngamjak amo no asino, Mare. No kasta, inla ko nagayam, Mare. Wan, Mare. Ay nawaw, impakada mikin Madam Linda day jay, tatarimaanan mi kumamat ti kalapaw mi. Ngam inununaan da kami mat. Nilakay ko ti kasarita yo, Mare. Naglukon day taatao. Ila ko na ti saan namat ako kwa. Ay, day tangarod, Mare. Numat adday baga, isupay kit di tinaturay nga agsao. Paula bakit? Anya tinagsaritaan nyo kan Viola? Nigari ka no tinangpukan kadagiti kawayan lakay. Anya? Ay nawaw? Nangusaran na kanumot iti ando kawayan? Inla ko na kanumot. Ah,
Anya? Inla ko na kunang bakit? Wan lakay. Saan lang ang anadakamat ni Mariview la kanyak no asino tigim matang. Ay, unay ay. San sapay mo't ang nagpakadakin ni Madam Linda? Lakit di alakay. Saan lakit di apalubusan ni Madam Linda dayjay. Nang runa no ilakla ko na. Kasaritak tuman? Makapaasar ti kasta nga rabid na. Imbes nga dati usarin tayo. Awanan, tainla ko na maggaya man. Anya ti baga maya, Dennis. Apay mo't ang pinukan mo ti kawayan iti asidag may paray. Ay nawaw. At dapay mo't nabate. Inton sumarunaw, kat saan kumakas jay taramidaw. Da kami tagab-abang ijay. Kan may isa, impakadak day jay akawayan kan Madam Linda. Sa ita, inununa anak mo tang. Nagsasaw ka, katkas kalamaw awanan. Nagado akawayan dita. Respeto ko mama at itipadang agab-abang dito ya. No dahi talaang tigagaram. Pangaasim ta di naktaktakan. Kitaam nga do ti trabaho dito garden me. No diyo kasapulan ti kawayan, diyo ilakaw. Panunutan nyo kasapulan mi mo dagita kawayan. San lang kumati pagkwarta nyo ti panunutan nyo. Asino ka kumaamang ibagay ti kasta kanya, ha? Kaya't mong samot nga aga-apa tayo. Umay kula ibaga saan na da kami tinangpukan kadagiti kawayan nyo, madam. Nay, kunaklakit din no madama atartarimaanin nyo ti kalapaw yo. Saan pa'y madam? Ni pari-gari tinangpukan kadagiti kawayan nyo. Ay nawaw, apay ngay. An-anuan na ti kawayan kat kaano laeng mat idi nag-repair da iti kalapaw da. Inla ko na ka na, madam. Hinla ko na. Na, apay mo takasta. Isutimbagan ni bakit na, ni bakit ko, madam. Ay naglukon. Saan ko lang arudan nga ilaklako tapno at da usaran nyo. Napanakit din inla ko. Anya nga iti usaran nyo mat. Un nga rod, madam. Ang dati nabati iti asidag ti kalapaw may. Ngam basit maut. Mala ano sampay laang timang birok. Kasaritak to day di agari. Saan amay parbang ti kastangar aramidan na. Ila ko nakidin ti saan namit ako kwa. Saan pa'y anagpakada kanyak? Anya ti bagayo, Madam Linda. No saan nyo pa'y akasapulan ti kawayan? Saan mo apukanan? Anya? Nadamag ko tinaramid mo. Inlakom ti kawayan asaan mo mat ako kwa. Ay, kwa ngamin, Madam. Saan amay parbang ti kastangar aramidam gari? Sobra ngamin, Madam. Isungarod asaan ko nga ilaklako. Iti kasta adda mausaryo nga manyater aramidam. Pagkukwarta amat gayaman. Nagipulong man kaya mong dagi diyang agasawa. Anyati ko nam. Awan, Madam. Saan na maulit? Rumbang laang, tasaan anasaya at tikastang aramid. Kasi dagiti padayo nga agab-abang, no kasta ti aramid yo. Marurudak launay kadagi diyang agasawa. Basol mo Na, saan amaamuan ni Madam Linda no saan ang nagipulong dagi jay? Ay nawaw, si kapay laang tinasakit tinakam na. Kaya't daklaki di aperjen, iso akasta. Nasakit tinakam da, ngamin pinukan mo ti kawayan iti asidag da. Sapay plano damot atarimaanan ti kalapaw da. Anya nga iti aramaten da, no pinukan mo matan. Nagado akawayan dita? Imbes nga adda asidag a pangalaan da, awanen tainla kumot. Ay na, adda talaga ti madanog ko na eh. Agtanang kaman si kagari. Ang mga numauman ni Madam Linda kit papanawon na ta. Sa dino nga'y ti papananta, numapasamak day ta, Anya timpol-pulong mo kan Madam Linda si Kadenis? Ay nawaw, impakamok lang kan kwa na. Asan ada kami tinangpukan kadagiti kawayan. Ninayo naman siguro ti istorya man niya. Na, di mo man ipasa ti aramid mo kada kamay. Amo ka, kaya't yung aming abangan ti daga ni Madam Linda nga abangan mi. Iso akasta kayo. Pangaasim nasakit pa lang tinakam ko itinaramid yaw. Awan kami lang iti talungal daw. Inranayo kit din na pinukan ti kawayan iti si Dagbay. Amok aya, akasapulan nyo gayam. Apay ngamin nga ilakom ti saan mo matakaw kwa. Di ka di mabayay. Naimpag kumano nagpakada ka kan Madam Linda. Saan mo't nga na, basta pinukan mo lang tamay. Kumusta ti kalapaw yo, Paula?
Natarimaan ka di matlaang. Saan pa'y, madam? Ne, apay ngay. Tarimaanin yung matan Ang mga nuadapay ti dagayo ang mabalin mi nga abangan, madam. Apay ka di. Da kami latan ti agadjas. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Wan ata naturay mo't ni Gary. Apay, inapa na kayo manan. Wan, madam. Kanayon laangan nga apaan na nila kay ko. Nasakit tinakam na ta impulong mi kada kayo ti aramid na. Diyak kayat tinatangsit nga agab-abang ha, Gary? Apay ka di, madam. Sikat ti ayan ti parikot. Anyat ka ti asawan, madam. Irespeto mo't at ipadam nga agab-abang. Agpapada kayo laeng, isuad imo panunutan anangat nga to ka ngum isuta. San mo't, madam? Panunutam asaan laeng adapaw laken Dennis ti agrekreklamo. Agraman dagiti kakadwayo nga agab-abang. Ado mo't ti reklamo daken ka. Sakpay gayam ti dakes ita. Una, tagamrod ka mga rod. Saan laeng akawayan ti isyo? Agraman danom, bukbukudam kano. Ay, ko, madam, No natangkan ti ulom, no saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Talaga papanawon kayon. Diyak kayat ti sakit ti ulo ko nakmanan, Kari. Oh, anya nga ita. Kasano no papanawon data? diyak mo bakit? Si kantong mat ngamin. Gamrod kang Gary. Diyak impagarok magreklamo da kita at tao. Agreklamo da taaglab-labas kamat ngamin. Di sana na maulit. Saan asyak ti kasaritam? Dagiti tattao aginundawayam ti kasaritam. Di mo urayan amapunuan ni Madam Linda. Tamo mat. Awanan ti sabali apapananta. Anya aramidom dito'y gardin ko, garay. Kahit ko lang dagkid daw iti pamakawan, pare. Anyat ko nam? Agpasensya ak. Tapno saan kaya gumurgura kanya, pare? Ha? Pasensya kayon. No pinukan ko ti kawayan ita si Dagyo. No kayat yo, mabalin mo da sa inyo ti kawayan ita si Dag ti garden mi. Iti kasta, kat adamot ti mausaryo. Sigurado ka kaday, paray? Wen, tapno asidag laeng no bunagam. O sige, kasaritak to ni Madam Linda. Wen pare, ipakadam latagan ko ana, tapno am muna. Ay na, ang yaman aklaw na, paray! Ay, nawaw! No saan mo ako kwa, saan mo matngarod nga ilako. Agbalin ka kuma apagwadan iti padam a tao, babaan iti nasayaat nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.